tsara ko tsy fakay zaho ny mandeha fitenenana hito parapolitique ancien deuxième vice-président national mentoko monument campiobio tsy de vahiny zany loatra ty resaka fédéralisme fa à l'inverse ndraiky tondrasako malado temporana général iny. Pour mieux connaître le présent, il faut se référer au passé. Na tonga atsika na avy amin'ny toerana misy atsika amin'ny fotoana zao faute partagé io nianto na maître reny ray aman-dreny fiberatsihana qu'en ordonnance numéro 62-013 dans 13 octobre 1962 les restes autonomie provinciale. Génie administrateur financier toa akaiky faratany tsirairay nitantana io budget provincial. Raha nirodana narodana ray aman-dreny tsirana tokola tsirana ino zany trano de io nipoitra le ordonnance numéro 73-013 dans 13 octobre 1967 satria tarian'ny tsirana 62-013 80% ty en province 20% amin'ny état central na tsy batiky ny général Ramanantsoa 80% nalefana amin'ny état central 20% aty amin'ny province. Zay zava-misy ary mampalahelo atsika zay taranaka mitaky raha eo fotoana zao le ray aman-dreny tsika anaty tao misomiery gatsy anono fotona mipoitra koa le ordonnance 75-013 qu'en 20 septembre 1975 zay tamin'ny fotoana amiral Didier Ratsiraka any 100% d'Antananarivo sisy tatin'ny province. Zay ny zava-misy reny za hoe tsao kareny tempo aloha niaraka tamin'ny ray aman-dreny Jojon tavarabokitos malala tsara ino zavatra nandalo zay mivory ary avarabokitos mizay nahafaty namanay na Gaston fivoriananay hoe iny président fiakanto ke atsika nanako mifanaraha ty tsao misy mivadibady ambadika any atao fitadiavana atao fitadiavan-tsena mampalahira fa misy olo tsy tiana amizolo zany tsy vola taminarino misy club misy tiana amizolo amin'ny finanana zarangeky monaran'izo amin'ny antanmi zarangeky dikan'izeny olo araiky mahazo valo olo aroa olo maro mirasa raha hoe iny atao hoe zarangeky amin'ny antanmi zarangeky raha zarenka ke ty raha idiratsika ty zay no volako toa pour mieux connaître le présent il faut se référer au passé. Anao zao volahy général nahalala tsara anao nisy révolte 13 officiers entiers dans la nuit du 31 décembre 1961. Zay nahatonga colonel Bressard niditsy tany amin'ny Tantanora tamin'ny groupe mobile de la police. Tatarabe natsika nahatonga l'Atlantis nanao le hoe la rencontre des deux colonels anténaux prévus le 12, colonel Ratsimandava assassiné le 11. Tatarabe ka atsika aza memeky hoe moramora ny aviantsika io tsy moramora na io constitution tsika io milaza autonomie provinciale legnino lalàna anticonstitution io tsy takitsika foana mbola izo anticonstitutionnel koa io lalàna anticonstitutionnel io lalàna io satria le
autonomie provinciale. Makay ataova fakapatatra tsara le raha ataotsika. Ka amin'ny angatsirana itsika jiaby resan'ny limao zao voany na zay efa matoy na le taranana avafara satria gnatony le mandeha tsiranana nahay nitsinjo no avy nisy tamin'ny concours panjakana natao hoe contingent zany hoe kotany Diego zao, kotany Magenga zao, kotany Tuliara zao, kotany Tanarivo zao, kotany Tamatavo zao fianarantsoa zao. Amin'ny fotoana zao tsy zay nazanaka mamahay Mori Kavelari mila kiriki maventiventy anao ianao soiny olovainy jusqu'à miena io raha fitikaraina fomba tsy mety olovainy jusqu'à miena sarosarotra be mandeha nisy ke amiko zay tsisy olo alay fédéralisme ty ary karetao zay zany le volaniko tao za tsy hoe elaela navian'le mandreneta ty depuis 1950 miala ambombeambe qualité de main d'œuvre coloniale pour perdre de canne à sucre zay mbola tsy mitafino sakalava mahafoko hafa dikan'izay io tsisy resirahabytoko zay fa misy koa nataony le fiadiva tombotsoanga afa tsy te overa amin'ny sasa zatra fa migetra zao dia aontakotana aty amin'ny foko sika hoy za hoe fanontaniana katy ino moa mahatonga anareo tsy mitsanga magnano déclaration miaraka fa tamy Diego Magenga Tamatavo fianarantsoa Tuliara hoe raha tsy ilany Tanarivo ty dia atsangana izy rahafahatany l'État fédéral. Ino raha misakatsi zay le volany général tao na zandatato hoe votoany zao kovozy koa io paraty viloma tsy lokazonao ary namatsika io fa sahira ho asy haiko raha mahazo io atsika varino inactif jusqu'à io koa le voso viloma fa veriberi 11 février colonel votif 11 février colonel niakatra veriberi io ka hoy za hoe mahanoatsika nanoetsika aizanao efa marary anao raha manay io zay atao magnova fa io ane io tsy ampelanao karaha io zany laza hoe hotafitay l'autonomie provinciale ve tsika sakarakoa raha ataoko za matoetoe manana izy sakaraha mbola tseky ta fédéraly autonomie provinciale za fa mametraka baraingo maro raha hitako sarosatro koa tsika tsy etsika fantaniana manano amitsika agnatin'ny raha ty zay koa fa fay fotony varabotry tosy voatifitry namanay la Gaston 2002 victoire Carlos-Super victoire Tiafray zay raha nazo sasany mialokaloka ihany ivelany zay nagnano karaha ty procès telo natao Tananarivo avocat côtier boka Tamatave miaro zay kontany koa gnila tena tsy moano miaro zay zay tanosy ke afaka milaza hoe tsika eto anatrea nefa tsy hamaty fa hitsangana tamin'ny farany mialatsiny za diomboratsiko nakama fanafana tsy hamaty fa hitsanga atramin'ny farany amty fédéralisme taritsika ty ary magnaraka miketre
atsika teo hoe zay aposonay miala miantoko déplacement sisy atsika ve tsy mba mahita fomba hafa maromaro ne namatsika mivelany hoe mba hoe ifandraisa anareo moa fa misy rafitra fa misy organe ao mba hoe amile fanampiana fotony izy koa ne mazava aminamana ivelany io maromaro fa matetiky mampiahiahy olo le raha misy fanampiana vidividy koa le raha mampiahy manjary tsy de tsara loatra zay le fanontaniana raha misy midoko arifo tanina ligona teo fô na diana na sava na mazenga na kavata stationnaire fo natiniaro stationnaire fo tanina ligona terra ko mampianatra zaka ko sanatreka ba faty ndiana azo antoko zalaro stationnaire tanina ligona azo antoko mifandray tsara naro stationnaire tanina ligona fôtony ro io matetiky mpamadiky tolono kofa misy raha atao ro io focontactegna tanina ligona de ro milaza hoe za tokony andraikitry amdiana amy savana makenga ke resaky du mémoire zala général amafisa tsara ro namatsika stationnaire soloto